31 жаштасың, не бақыттан қорқып жүресің? Бақыт мен сенден қорқпаймын деп айтпайсың. Лично бақытыма ошондой мамиле кыла турган болсочу, мындай кармап тур. Жок, мындай кармап тур, титиретип, 90-чы мыкты каккан салмак эркекче. Аз келгенде қорқпаймын мен сенден деп бетин айт, макул болду? Жеңиш, кинону бердиңби Москвага? Ооба бердим. Манас кинотеатрында шоссе энтузиастов 31 болот буюрса. Аз Жеңиш сага бир сөзү бар, Давай айт, эмне? Айт. Бол, айтчы бол. Бакыт. Байке деп айтамын, жетишпей калдым. Ой, эмне болду? Бол, айтчы. А сен эмне келдиң? Ким? Сен эмне келдиң бияка? Иш толтурайын, эмне келдиң отур бияка? Бияка? Ооба. Эмне? Кетчи давай, бол. Иш толтура. Йома.